21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары принимают участие министр спорта Российской Федерации. Көрдөрөр етіндерер горнай улуға. Күнді көрәтшілер бетіті кейхе болдың қас бейдивіттігер, әйге жиғатігер оқытығыр аларың ғод. Бәржігесті қырдалыттан бұға эфире көрәғыд. Бүгін бейгім Чыпчал стадионтан сүрбе бирис үйе сүрбе бирис сылын, Манчары сүрбе бирис ойнютугар. Бұқаларғытын бейремденің ғырабыд. Саңа тұтылдан кербет Чыпчал стадионтан ити истин әғарыдды. Спорт бірағынеген бүхілгетін үйіріләқ түгені бүгін үйінне күнді дауыттыр. Декір жіктағыны күйтіләк, кәтехиләк, бейгі сақамбыт олимпиадаты ден кен тұтта аттыр Манчары ойнулара. Бейгі түріт көріңдер бүт күн бүгін көрен тақсан самай бір Чыпчалға тақсан күндері Чыпчал стадион болуына. Бейгі түнкі қақыран бұтығар көрер бүк ұрдық республика бет салалтата етеніне бейгі үржітті кәлбет үрдік салалақ дойдығыт салалтатыттан үржіттер бұл стадионға керінелі көреді. Окурдугаттан беги сагабыт сирен Илдархана Айсен Сергеевич Николаев оннаттан бүгүн көтөн келбет Жокускага көтөн келбет Российская Федерация спорттун министри Олег Васильевич Матыцин, Россия Олимпийский комитетин президенти Станислав Алексеевич Поздняков. Оны тағынан оттан терьер комитет председателя Саха Республикатын бұрыбытылсылатын председателин Солбиятчы Сергей Васильевич Мясников, Саха Эльтюмен спортка, физкультураға онна үтчат жалатыгар СИС комитетин председателя Михаил Дмитриевич Гуляев, Саха Республикатын спортка, онна физическая культураға министрі Иннокентий Юрьевич Григорьев, етенне бұл Манчары ойнютун. Манчары ойнютун жа 1906 ағыз сыллақа бір тәресібет, онытын бұл Манчары национальный герой атын Манчары берихинен үті қаден бәйтін әдейдің келдербет бөдің тәриятчы Афанасий Егорович Алексеев. Оны тәңеттен бұл горнай ұлуғын аға бағылыға Никита Викторович Андреев. Сәпкенді көрәтшілер бейбейге ағас эфирге өлебетін сағалаты бұд. Оның бұл бүйіні кейхе 9 жастан өріләқ арии серін томын көрі бүтерін ғырабыд. Бүгін әйгіні кетті комментаторскай бұққаға олырым мұд бұл өріләқ түгене көрек бүд, сырдатық бұд, комментатордар Евгения Горова. Онна Олег Полисов. Истин бол қойым, саңарар уанна көрдірір, Горнай улуға Чыпчал стадион. Саха национальный спордың көріңнерігер, Бәржігестәқ селенетігер, сүрбе бирис Манчары ойнуларын арылытын, Сиере туама сағаланар. Внимание! Говорит и показывает горный улус стадион Чыпчал. Начинается торжественная церемония открытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Декенді көрәтшілер бет оттан бейге бейіңі үлі бітігер бейге басан тұран горны ұлы келбет жабылы бұл бұғытнан ұлыс бай из қоғынның историятын кенен жоның сәргетін тұғынан бейге бастан қылғастық сырдатын ағыққыдан бағары бұд горны ұлығығар бұл Манчары ойнута бұғалар үйген сұрақ түйет сылынырат тігер оттан бейге білу Манчары ойнулар ғасыл жамы тұтан бұд онно ол оты ұлан күн бүгін бәлемненен долгүйен күйттен кетехен ол күйттен Онаты Манчары дөхілгеті қанна ұтылдара дүйет сыл иннеттен бағарылар. Манаттан қастағаны ұлуыз бәйтін ұлуғын көміскүр презентация оңырын. Олар бұл бейгі ұлыс бұтығар сол иіс да өттінен, бар өттінен табығастақ. Бейгі ұлыс бұтығар ұттарбыт қаннықтен жаманы кирси бағатыр болар. Ол кирсиге жабы борнайдар. Келдер бастығыр ғырыларын күтті бадақтыра. Екі сырылара. Это бағалақ, онықтан бұл тұғынша 990 сыллаққа манда борнай ұлуғығар Манчары ойнута бастығытын ұтыллағы жабы тәбет. Онын жабы отуттан тақса сыл болан бар Спартакиада горный улугар төннен кәлді.
Onun горны улуғаттың түрдің 5 сылай 6 квадратный километрге тәңнәр еннә қабет. Бұл кен ұстарттан ордың жолантын тұғылан білететіққа кен ұстарттан бір самый үндігі чепчалғы сылтар ұлыс болар. Мора тағымыттан 230 метр үндігі тұрар ұлыс ден аттылар ебет. Ол ең манна чепчал ден тыл әлбәқті тұттылар. Қолыбыра сыл түмігінен бастыңлары түмен чепчал ден қалымдар оңырорын республика жоны бары бәкке білелер. Бұл ұлыс үлі күйеден қағытын сүрін редактор Василий Ильич Алексеев көгіләхінінен амбастан бұл қаламдар тақсылы тоқтан кәлінкенеге тақсан бұл сыл бастың сетихиләк жонын түмен жонға сәргеға тендері ұлы сәрі жонығыр болмаққа бүтін республикаға мен өте қолы бұр болыр. Онаттан бігеге бұл білеген еме чыпчал стадионығар кәлін олырғуд. Онаттан бүгін бұл церемонияны спартакиада көріләқ арылыдың серин томын көрәріктітон ұстан олығын тер қанарлақ. Онаттан бұл манчары ойнутын историятын туғынан емет тоқаятыр дағаны ақтан санан ағырықпытын нада 1906 ағыз сылдаққа бұл урожай общества көғіләхінен бәсейін өтбәт-өт сүбе 5 күннерігер жоқұзға көріқа жа бастықы ойны ұтылдығыд. Онаттан инекетінді әден ағырбыппыт құрдық, күрақтығыны білдер спортивна деятель Афанасий Егорович Алексеев бұғатчы көғіләхінен ұтылдығыд. Онна кені әтейтінен спартакиада саха народын национальный героя бахлай манчары белгілер ұтылдарын тұрсықта. Маңнағы спартакиада Себейскай была солықтомыда бейхен онна бүтін союздағычат Ленинскай коммунистическай түмсүйдің үйе аңырдақ үйріләқ даталарғар анаммыд. Онтон бүгін жабу горный луға төріктемді тоғуын сылғар бұл спартакиада аңыр. Декаржык барыта дағаны білей толыру юбилейге сөптібехен көрдік. Бұйыл горны ұлыға түріндеміте тоғуын сылығар сөптібехенлерін бұл манчары ойнуты болды тәйме олы сұлыған солталар. Бұны долғытулар манчарыға анан олықтақтыр олыс күліске білемден біттер. Кенілер аңардас бұл тәрәхіндігер әрі үлелілер мандық үрілер ғарейсі ирин тұлғар қыттағычынан әрі бұғытнан болбаққа мен бері наға сөбілуі хеттен жүргені. Олы бұра әте манчары ойнутын чәрчетінен әлбәқ тұтулар бараларсы. Bir бастықындан мен ұлақан тұтулары атты меніне бұл олықтақтыр бәйелері тұппыт тұтуларын тұғаны кәрсердің бағарым бәйелері қатчы әтергелі Мұниян таран сүбелерін қолбан онына бәйелерін күстерінен кім бортаған кім маскерден деп күрді білеләндер. Бұл дизайн көттен те проект амбастан Россияға түйсері нәхелектерігер бұл Россияға бастықы проект бұғынан кейдағыде. Ол проект чәрчетінен ол стилистикатығыр сөпті бәхендерінер кенілер түйелбелерігер ол үз күйері тұқтыптыр әбет. Оңыр бұттыр, түйелбелер ұлықтақтыры бәйелерін бұл бәджігістәқ нәхелеген ұлықтақтыры ол үз түйелбәғын хач үз күйерлері тұтандар білеген кіржік бәджігістәқ үндіған 90 тұрады. Бұл парты бір стилге сөпті бәхендерін мас bir kalıbından bir tas kostüte barta maygınlar bir stilinden hem onu bartın kelime tutmanda köreste hecavut ola askeri görünür otayın tördüs günüger kelime tutmanda öyle hamnas ühüger savcavut yakka onatan bu tutulların kayda kuduk kierkeyen 98 jabu ornay spatkiadını köşsen ererin bebit ila xaraqtına kar hecavut bilegen bu stadionga bolar turar jühünü kritik bahardak putna bu Марфона Сергей Расаргуевтер атын сүгер саха государственный сиркетин акробаттара кыргыттар олаттар бу биге манчары ойнубут 11 спортивный көрүмнөрүн белгилерин керехилилер бу билген келер оттон бычылдагы фигуралары тахартылар ол барда 11 көрүм болот таксар отече тутуларга кирбитче токтокка манчары ойнутун улустар того тергеле күресте бул жахан бу мандык мен улустар болуктак ден саналары ол биллер турар тутуттан манны элбек тутулар баралар бу биге спорт бары көрүмнөрүн сайыннарыга күстәк үле барар. Холовра демография национальный проект быгытынан бу холовра дойду президент Владимир Путин көголәбит бу 12 проекттен демография ден нахалхан кен кабаннак проекттен бары бекке билебит манна ого төрөһүнөрө болбакка ого кихи күн сирин келем баран салгы сайдан улатан кихи боларыгар аналлак проект кологоран бу элбек кайскала спортивный ки тутулундан бу биге билген олорор тыгынча местелер оны теттү үст тыгынча эби местени берер чыпчал стадион итенне ат сүрдүтө гереме подром каттан бар оно конюшнятын тутан тыгынча кихи олорор көрсөттө кана местетен оңорон төрдүн 6 сылгы турарыгар конюшалар реконструкциятын хаттан тутан билебди онотон бир
универсальный балахакка мана теңе бир ачыгы стадион эме бар. Мана төкүн бүгүн күрәхтәһиләр сагаланан үтелдә туралар бу балахаккаларынан. Унутан опсенен бу спорт кихини доробай туруктак, чөл туруктак боларга сирдир, унута бу кәнеке кемгә үтчат опсенен тон бу нехиленне спортнан жарыктаны кихи доробетін тургун тупсарар идеяны берке тон сөбүлән бәдин улугар килләре сылжар кемнәре. Унутан бу спорт объекттары тутуллалара чакчы бу жону көгүлән улухан массабай хамсаханга тердехләктен. Беге тон министр спорт министры даганы өрү этер бу нехиленне массабай спортунан жарыктанытын үзетектәк әлбәтне рехтәкте. Онунтан беге билер битнән маннатын бу горнай улугар улуга төрден бирген нехиленнетин төрден биргена спортунан жарыктаныр. Бир улахан биргеналар булады. Жабы билген экрамытыр көрөбү курдук манчары оннутун белелере такстылар каз бидди улуска улус татымынан улус бетигер сөттүбехендерен оңорор бу белелере таксаллар бу көрөбү курдук бизон берген бу бизон турар бергенден атта ону таханан тургун жанатта таяк бар онна кырсады жанатта сибекки бар. Олар тустарына кыртыгетен хардак бутына таяк тен улус татыма кыржык булта халтак үйдү болан булыр-булыргаттан манна саха жана келен үтөн луксуян олор онон бу таяк белете каяндаганы бар. Унуттан бизанари барын эме беркеден билебит бу кендеги кемге бийга Канадаттан да болдун бизанари үстүк агалар болдулар. Бизоннары бизоннары унуттан бу урата харсындар сертергеттен килери ме ухатабыт элбетебит. Унуттан бу кырсада себекки же бу без игерере үйнен сиригилен турар кемигер кырсады курдук дең эрекестик үйнерди бу республика хас бидди мунугар үйнер хебекки болбата хабет олгор же бу горнайдар бир олог кен туттар характарынан тапты көрөр сахаркай күн курдук сахаркай кырсады себеккелерин эме эмблема быхытынан бу ойнугар. Билген экрамытыгар көрөбү курдук спорт норма жизни денеме бир улахан федеральный проект быхытынан бу биги республика битеттен сагаланара күн бүгүн бу манчары ойнутуттан сагаланан Россия бары регионнарыгар барара бу ме олус улахан ситиги вонна биги саха жона олус улахан кен тутту биттен ате Канада. Бу аспыт сас холугра бу Москвага тиен спорт норма жизни проект автордарын кытта биги республика сагалтата вонотон бу улус баһлыга Никита Викторович Андреев кен сөбүлөк төһөрсен или баттахан или тутухан келен бу манчары ойнута гар эми бир улахан элбәхтә көрөк кысып булыр бу белене. Бутун федеральный программа булар, олимпийская хамсахны тугар тугуламбыт программа оннотон бу эми хамсахын итнен бу хас эми де марафонга Россия бестүгдах чемпиона Сардана Трофимова эми баран. Бу программа отыйын 60 күнүттен бертегестәктен же бәйтин турун сагалады. Эти айылгатын климатын тугунан биге этер боллакпытына горнылуга уртуркаттан биллер бу катугу дойду айылгатын кытта жөрели соғыстын болулагы булура маннан беттен кахын түһәр олы куртупу үммет егенден биге билебит олы бу холура кырсады сибекки үтеме ала салахынан сыгы маны келгени үмметтер даганы кене чөкө үйнен жону сергени бердер жон хараган маннатар булулагы олы бу кырсады билете эме манна бир окса көрүгүн манна билетир оксаны горнолугун жону сергете таптан, сөбүлен, атыктан, жарыктаналар. Ити бүгүн биги бир жегестактырда бир делактыр гытта көрсөттөк битне. Мен рanya боппун бугалак. Мен ра огунан паппун бугалак. Ким огунан патын атта ден болду бит. Онотон бу огунан ыты отделение быгытнан ан бастыгынан бу республика ан бастыгынан мында бир жегестакка кирбит. Ого спортивный спорттан саглан бу жарыктан төнкүн бүгүн биги билебит. Билдер тартакпы толгурду ондан олимпиадатын кыттылаган Кристина Тимофеева билеген Устинова, ондан кени бу аймактара Розалина Тимофеева, Евгения Тимофеева, эмеже огунан ытыга сетилдактик, тәһә дәҗләрен чейин көмүскү сылжалар.
стремление... Бихеха билген көрөбү курдук судья состава бихеха кирде стадионга сүрүн судья не оттон бихегеме манчары ойнутугар бекке билебит. Семен Никентьевич Говоров кени бу бастакы ойнутун эре судьялар болбатах, онотон бу 11 көрүнгүн 205-тен такса судья же көрүгө истига жүлдөгө, онан же бу биги ойнубут судьяларын өрөкөтө стадионга көрсөбүт. Сүрбе бирес Спартакиада ойнут бу судьятын үрдү категориялах Россия судьята Саха Республикатын спортка оны физическа культурага үтүләк үләһәтә. Семен Никентьевич Говоров тенеттибит, онотон кени көгөләһендән кени вахан командаты бу 11 көрүнгө олус честәктик жагынлык сценалы жүллө деп биге олус эренебит. Отонда Семен Говоров мекки тылын каятыр даганы бүгүн эме истиякбет. Судьялар аттарыттан, онда спортсмендер аттарыттан же Спартакиаданы честяктик жиң сыйыныблы берен туран үтек биттен тыларын истиякбет каятырдан. Же билген улустар кирен хеллер. Ол курдук биги стадионга улустардан келбет представительдер битен, онда спортсмендери уруйду айхалы көрсөбүт, абый улугун салаян кирде бастык улус багылыган бастыкы сол биятчы Владимир Николаевич Слепцов. Абый улугуттан Абый улугуттан опсая сүйрбе үс кихи келен кытта сылжар мантан 19 спортсмен, онын же биги абыйтарга сетихидери багырайган. Онтан келлерден сапой опсан алдан улуга хаман киренихер, алдан улуга эме оттон көмүстәк алдан демәнага аттабаттар, онан алдантан келбет спортсменнери спортивный браз Позднякова Ольга Никентьевна багалан көйләр келлеринихер. Алдан улуга антон бу магнагы берокка улухан магнагы берокка барын билебит, онуттон алданнар эметон честакты кыттыктар ден үйдебит. Келлерден Аллайыха улуга хаман кирде, манна парады колонданы багалан кирде багалык Яков Григорьевич Елисеев. Аллайыхаттан сүйрбе бир спортсмен, опсая сүйрбе түйөт кихи кыттыгыр. Сарданаларын өрө көрөп битинен булактарын көтө тутан кирен хеллер амма улугун делегацията амма улугун оттон командира эмедиген ойнутун бир бастын догохо Леонид Филиппов болар, онотон билен турар малугун багылыга Николай Архипович Архипов салаян иже киренихер. Бир улахан составта команда болар, ол курдук киндер 6-10 спортсмени туурдулар. Аммалугун кеннеттен стадионга киреллер анабыр улуга, анабыр алмастах, анабыр улугуттан эметтон элбах спортсмен келен көрес бүджаха сылжаллар кинне бахалык Иван Иванович Семенов салая. Анабыртан отут спортсмен же спартакиада түһүлгетигер күйүн күдөгөн колунан көрүгөр. Булун улугун салая киренихер бахалык Афанасий Афанасьевич Андропов. Манна сүйрбе сетте спортсмен кыттыны ылыгам, онон же биги ра хоту улугуттан келбит булундарга ме сетихидери багырабыт. Аспыт манчары оннютун салаяны пыт жебилеген төһөрө худен өрен көтөн этергедил естерин төлөн баран келбит бу үһэ билүү улугун делегациятын спортсмендерин уруде халлы стадиону көрсөбүт бахалык Владимир Семенович Паскачин салаяны жегеллер. Де үһэ билүүгө бихитүт саллаата улуста харлахты билелеби бит, онда үһэ билүүдер манчары оннютун олох үрдүк тамга үтен туралар. Онтон келлерден жаңы улуга хаман кирер, жаңы улуга гар бахалык Гаврил Ильич Чириков эме колонна салаян келер. Үһэ жаңы төрдүс бөлөккө кирсер, манна 6 спортсмен кыттыны да келбите бит, онотон опсая 10 кихилах команданы биге стадионга көрсөбүт. Кырыла сыллыр комактак бүлүү улугун спортсмендерин Чыпчал стадионга уруйду айкаллы көрсөбүт. Бүлүү улугун салаян келле бахалык Винокуров Сергей Николаевич. Бүлүүлер эми маңнайгы улахан бөлөккө кирселлер, опсая 7-12 кейттен турар команда бүгүн Чыпчалга өрөкөтө каман кидде. Келлерден жаттай денеметтен биге муниципальный теренли бухитынан билинебит, даганы кораттын чугас турдар жаттай командатын эме өрөкөтө стадионга уруйду көрсөбүт.
Жатай бу аяк кихилях болан үһүс бөлөккө кирсеребит. Төһөдагына бу үһүс бөлөккө ходу улустар кийделлер. Жатай эме төпүз үһүс бөлөккө. Жатай командатын баһалык солбиячысы Гладышев Владислав Вениаминович Салаян. Кирдем кенелерден Эджиге национальный эбенки района стадионга спортсмендерин келдерер. Эджиген улугуттан баһалык Эджиген хилеген баһалыга. Сорокин Василий Николаевич Салаян келер. Отутагыс кихиттен турар Эджиген улуга 400 бөлөккө кыттыныдыга. Келерден Кебейи улуга бу стадионга кирер. Кебейи улугуттан келбит спортсмендер мебиге стадионга уруйду айхалды көрсөбүт. Кебейлер түрдөн кихилягы тотолору команданы бу сырыга агаллылар муусая бехен кихиттен турар команданы уруйду айхалды көрсөбүт. Кебейкенеттен Ленскей улуга стадионга хаман кирде. Ленскей улугун бигеме үйрөкөтөс чыпчал стадионга көрсөбүт. Манна колоннаны Салаян келле баһалык солбиячыта Евгений Гермогенович Самурцев. Ленскей мен магнайгы бөлөккө кирсер, онон же Ленскей улугун спортсмендерин же олох тыңахына күрөктөгүлөр кителер. Келерден менге хаңалас улуга үйрөкөтө кирде, менге хаңалас улугун спортсмендерин уруйдай халы көрсөкка. Жабанчары бахалай сиеттере меңелер өрү даганы бу спартакиадасы тихилакты кытаачылар анын бу дахырыга манчары бахалай атын өрдүктүк ата тефтаренерден. Колоннаны менге хаңалас колоннатын баһалык Николай Прокопьевич Старостин Илен Сагалан стадионга кирде. Онтон биги келерден Мома улугун спортсмендерин эмечип чалгы үйрөкөтө көрсөбүт. Муаматтан барата түрдөн кихи келлем, унутон бүгүнгөттөн саглан эми бу көрүңлөрүнөн муама спортсмендер кыттыны ылжаллар, уну киндер төрдүс бөлөккө баалар, бу агаяк нехеленелер улустар быстыргар киндер киреллер, анын же бихиги муамаларга үрдүк сетихини кыйны хотуну багырыган. Момолуһун кенниттен намулуха биһиги стадионга намулуһуттен келби спортсмендер көрсөбүт. Намулуха меттен спортсмендеринен кеңник биллер кене урдук чолан дыгын ойнутугуроттун элбах аттак соллак спортсмендер тахарбыта маны колоннаны Салаян кирде намулуһун баһалыга Юрий Кентьевич Слепцов. Намжа эңсели хочотуттан уопсая сеттон кихи иккис бөлөккө илин келин кисигөгам онуттон чакчы даганы бу дегин ойнутугар касты даганы кыйлах таксыбыт биге билдер дыгыттар быт бу дыгындар быт чакчы намулугуттан төртөктөр. Промышленный сайдыбыт улугуттан Нерингриттен келбит спортсмендері биге стадионга көрсөбүт. Бу колоннаны Салаян кирде баһалык Роман Михайлович Шегельняк. Нерингриттен опсая отут бир спортсмен кытыны ылыган. Онотон опсая отут сетте кихилях делегацияны стадионга көрсөбүт. Кинереме маңнайгы улухан бөлөккө кирселдер. Салгы биһиги стадионга Аллара халыма улугун үйөрө көтө көрсөбүт. Аллара халыма улугуттан келбит спортсмендер стадионга хаман киреллер. Бу бөлөктөрүгөр кинер бир агаяк аксаннах команда бололор бит. 6 спортсмен күн күрөстө хекелдем. Опсая делегациялар агыс кийиттен турар. Онун же Аллара халымалар төһөдө агаяк болдолор же иннилерин бербекке, олох же күстер кирсиге сүрүн тарсыны орохтар денерден. Келерден биһиги стадионга Нюрба улугун спортсмендерин көрсөбүт. Нюрба улугундан келбит спортсмендери Салаяр билен турар улус баһалыга Алексей Кентьевич. Нюрбалугаттан бир эме улахан командаран биллер, 6 спортсменна, онна 7 бир кийтен турар делегация күйөх Нюрба кырчаттарын спортсмендерин көрсөбүт. Нюрба баһалыга Алексей Михайлович Кентьев простыгына битегидебит. Салгы кенлерден өймөкөн улуга тымнан атырбыт биһиги сахабыстерин арсарга атырдар улус өймөкөнтен келбит спортсмендери биһиги бу стадионга үйрөкөтө көрсөбүт.
Үһүс бөлөккөтөн бириме улахан команданын биллер өймөкөн түрдүн кейтен турар командата эми Чыпчал стадионга каман килди. Өмөкөн улуғын делегациятын салаян кейді бағылық Никентий Семенович Сивцев. Өмөкөн улуғын кәнеттен бейгі стадионға көрсөбүт өлөн улуғын спортсменлерин Өлөкмә улуғын спортсменлерин бейгі көрсөбүт. Көрсөбүт келер төлөнер кереттірі стадионға өлөкмә улуға керет. Өлөкмә улуғасы тұртағыта әме олонға ұғығын республика тағымна ұлақан тәрәхіне тәреген бүйрен көтін бүгін бұл Манчарони түркелілер өлөкмә улуғын делегациятын салайыр бұл бағылықтыра Николай Николаевич Харбит. Икис бөлөккө же өлөкмө улуга эми бир улахан составта команда бүгүнөн билдер бейхин спортсмени толур составынан кытындыра келди. Келлерден өлөн улуға бұл колоннаны стадионға үттенер өлөн улуғын бағылыға Иванова Лена Степановна бағылыр. Сүрбе 9 кихиле команда спартакиадаға кыттары оңыстан туттан келбетін көрсөбүт. Онтон келлерден орта қалма улуғыттан келбі спортсменлер көрсөбүт. Бағылық Евгений Михайлович Слепцов салайчылақ спортсменлер стадионға керелер. Жөрден 5 кихиттен турар орта қалма спортсменлерин эми урыйду айхалды көрсөғайын. Орта қалма кәнеттен Сунтар улуға стадионға керер. Сунтар улуғын колоннатын бағылық Анатолий Васильевич Григорьев салайыр. Эми бир улахан составта команда 6 кихини толуру турорун албыт Сунтар олонко дойдута Сунтар үтчаттаргар итисин алды. Чыпчал стадионға киреллер татта улуғын спортсменлері, татта улуғын салаян кәлі бағылық Михаил Михайлович Соров. Же аны түйет сылынан манчары ойнута татта ытылдыған, онын же татталар бұдағырыған үрдіктен нақты кіттіқтар женеріне. Келлерден ғылы сытар аймақты улустара Томпо улуғыттан кәлбі спортсменер ұйды айқалы көрсөбіт. Томпо улуғын делегациятын бағылық Яков Иннокентьевич Степанов салайыр. Бұл үз бөліққа бір самай әлбәқ кихилях делегациянын биллер бейхин бир кыттачы келді. Келлерден уйгу сире усалдан улуғыттан кәлбет спортсменері бейгер ұйды айқалы көрсөбіт. Бұл усалдан улуғыттан кәлбет спортсменері бағылық Алексей Алексеевич Федотов, онна бағылық салбиячса Михаил Васильевич Борисов салайылар. Же эхил 2 сүрбе 2 сылға уыз алданға спортивный ойну ұтылдыға, онын же уыз алданлар оқырдық оңыстан кәлбек болықтар. Ол құтыла, әлләқтірі. Білден тұрып бастыры өтіріп. Келлерден уыз майя улуғыттан кәлбет спортсменері көрсөбет, оқырдық уыз майя улуғын спортсменерін физический культуровна массовой спорт управлениеті начальника Павел Анатольевич Полячихин салаян кәлі. 19 кихилях делегация уыз майяттан әме күйін көдіғын борубалары, местелхәри, аятарданы оқырдық оңыстан кәлбек болықтар. Усуяна улуғын спортсменлері Чыпчал стадионы керелер, Усуяна улуғын салаян илән сағалан жекелі бағылық солбиятчы Паниева Мария Филипповна. Усуяна командата сүрбе сәтті кехіттен тұрар, оның жекіндерген әме үрдік сиргені күйіні фотону бағарған. Білген салғы бейге стадионға көрөбіт Қаңалас улуғыттан кәлбе спортсменлері, Қаңалас улуғын спортсменлерін делегациятын салая сылжар улус физический культураға онна массовый спортқа управлениетін салаятчы Юрий Юрьевич Никифоров. Онытын бұл команда қапытанынан бұл сұтырытағатам дігін ойнютын бәхіс төгілін кыйлаға үрдік атын сүкбіт Егор Филиппов салаян, әтті он бір кихилях делегацияны салаян келдірді. Келлерден чурапчы улуғыттан кәлбе спортсменлер, әме әлбәқ спортсмені етен такаян тағар бұд бейге бір кен тұтыр улуспы чурапчы улуғыттан кәлбе спортсменлер үрейді қалы көрсөбіт. Бұл спортсменлері салаян кәлі чурапчы улуғын бағылығын солбиятчы Наговицын Алексей Алексеевич. Спорт туынатынан білдер 9 томтырдақ чурапчылар сәтті 10 кихилях командаларын Чыпчалға үрейді көрсөғын. Келлерден әбән бұтантай олуға
биһиги стадион мутугар кирер, эбэ бутан тайтан келбит, ырак сирттен, анан менен аяннан келбит, салалтаны, онутун спортсменнер урюдай халы көрсөй хайын, маны делегацияны салайыр Бахалы Горохов Гаврил Гаврилевич. Быйылгы манчара онютугар эбен бутан тайттан сүүрбэ алта киһи кыттыынылыга. Жокускай кораттан келбит спортсменнери урюдай халы көрсөбүт, Жокускай корат командатыгар Артикатагы Государственный агротехнологический университет эмеки ресылжар, онон биһиги сахабы сирин кин кораттан келбит командалары көрсөбүт, ол курдуготтон делегацияны салайын келле Бахалы Евгений Николаевич Григорьев. Жаллау Жокускай корат командатын 7-12 киһи ол егер 6-10 спортсмен көмүскөга. Агату Артикатагы Государственный агротехнологический университет ректорын быстахемге бәһнәһен толырачы Константин Константинович Курашапкин эме салаян илжекелле кинләре биһиги стадионга урыйды айхалды көрсөбүт. Манна 6-14 киһи кыттыынылары бит, онон жабу билден турар күннән көнөктән сылдар өччат болар, онон кинләргә кыйны хатуны багырат. Чөпчал стадионга керенер спортсменнер урыйды бутай халлыбыт. Аны билеген Максим Кирович Амосов атынан Фотогулылинги федеральный университеты вөрөкөтө көрсөккө университеттен келбит спортсменнери барларын Вирага таханан үлага оны иччат билетикетигер проректора ректор аппаратын салаятчы Александр Александрович Ильин салаян келлер. Жабастың спортсменнері түмі таппыт университет 6-17 кихилях делегация тахамын кирді, маннам 5-7 спортсмен көн көрістеге. Аны білеген кенді көрәтшілер бет университет кеннеттен бейге олықтық жону урыйду айқаллы көрсөк бет борнайн улуғын командата әйген негетігер керенігер борнайн улуғын командата бұл териятчілер болаларын бұғытынан, олықта жын болаларын бұғытынан 2 команданы тұраралар, 2 команданы кендерін салаян ихер колонданы инекі көнгө тұтан ихер улус бағылыған Никита Викторович Андреев. Горный командата быйыл ағуғын кехеттен тұрар 2 команданы түрдінне кехелях 2 улхан команданы тұрорда кендер үйіз бөліққа күттінілалар. Онанжа бейеға бұл күрдік сүнкен улхан бірахыннегі спорт бірахыннеген терейбет, онда бүгін бәйтін туынатығар ұройду айқалы көрсір ұлысқа бейге ме бәйбет ағардабетін дердебет, онда кендерге өрдік сетихілер бағарады. Стадионгатын білген олық әтергеділі өссі күстәк бірахынек тыгына білінне бұл манна топ бар санитарный ирдебілі тұтуған топ бар ирдебілге бартығар әтпеттен сыл ұстата бәлемненен төл сыл ұстата бәлемненен о құрдық оңыстан кәлбет спортсменлер бұл чыпчал стадионға кейрен күн бүгін спорт үддікі бірахынегін бейеқа күнінің әрділер. Нәуінна спортсменлер билеген бақатшақтақ кен боларын бұғытынан тәрәхін барты көрәтшіті суық барар. Оннытын бұл стадионмут олбақтыруғар билеген бұл парадқа қаман кербет оңю сүрін жыройдыра деп болдақ бітті. Оңю сүрін жыройдыра спортсменлер кейрен де бұл стадион олбақтырын талыр оқтыра. Атын әбіті болар етіргілі манна олық әлбәқ кеге олар оқтағыты, онта спортсменлер бұл көк қонуға тұқсан парадтан кәккеліген тұр оқтақтыр еті, олғын амарантан білеген бұл бары бәрке білербі күртігіттен қатшықтағын кемегер сөктібігіндерін манны құлақан бәлемнен ені қалтайғы үкпат тұғығар. Бұл ме тұғынан үлі, бұл ме көліхін тоғын тұран спортсменлер қаз бейділері үддікі чепчалға тақсарылар. Бұл үддікі сетихиге тұғығар күстәқ үлені үкпіттарын қалтайғы қалыр марымы манны құлақан тәрәхін бұл олара мен санық бар олыс тоғыстық, онына кемегер бұл олара олысты бұғастақ, онын білеген бұл стадионға спортсменлер бұд, бейге геройдар бұд тақсан олар Үріләқ ария серін томын. Жәтіргілі спортсменлер оларан әрі көрір қақтаналар. Спортсерігі қолыбыра 2 жағы бұғы тұруққа деді қамия ғылалақ болар еді. Оны, онытын бұл қолыбыр атын кемге олар бұд евді болар. Маннытын бұл алтон бейін әрі спортсменнан мұғырдамаққа әлбәқ күттачы сұрыстайды. Жәбілген салғы бұл терьер комитет председателі Саха Республикатын ұрығылыстыватын председателі сол бәйтші Сергей Васильевич Мясниковқа тыл берелігіне істеққа. Сергею Васильевичу Местникову.
Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые участники, судьи, организаторы и гости, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. 14 августа 2017 года распоряжением главы Республики Саха-Якутия было принято решение о проведении 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары в селе Бердигестях Горного Улуса. Организационным комитетом по подготовке и проведению спартакиады в составе 19 рабочих комиссий проделана огромная работа по всем направлениям. К 21-й спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» введен многофункциональный спортивный комплекс, а также построены стадион на 1000 мест с мобильными трибунами на 3000 мест, универсальный стрелковый комплекс, универсальная спортивная площадка с трибуной на 150 мест и подром. Введены работы по ремонту внутрипоселковых дорог села Бердигестях, обновлены инженерные сооружения, объекты жизнеобеспечения, а также благоустройство социально значимых объектов и территорий населенных пунктов. Для размещения и питания участников и гостей спартакиады готовы и обновлены технологическими оборудованиями 24 объекта. Жители Улуса проделали большую работу по подготовке и проведению игр и встрече участников и гостей. Особенностью 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары является обеспечение санитарно-эпидемиологических правил и требований. Приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и здоровья граждан. В спартакиаде принимают участие 1850 спортсменов из 40 команд и 248 судей спортивных соревнований. Соревнования проводятся по 11 видам спорта и будут разыграны 174 комплекта медалей. В рамках спартакиады проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности» с международным участием и дан старт федеральному проекту «Спорт. Норма Тур». Бердигестях готов к проведению 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Рапорт сдан. Почетное право для торжественной клятвы от имени участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Слово предоставляется мастеру спорта по якутским прыжкам и национальному многоборью, рекордсмену Республики по якутским прыжкам, 5-кратному чемпиону игр Дыгына Егору Филиппову. От имени всех спортсменов, участников 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары, торжественно клянусь выступать на спартакиаде с полной отдачей сил, показать высокое спортивное мастерство, высоко нести честь спортсмена и бороться за победу честно, уважая достоинство соперника, соблюдать все правила соревнований во славу спорта и во имя чести своих команд. Слово для торжественной клятвы от имени судей предоставляется главному судье спартакиады, судье всероссийской категории Семену Иннокентьевичу Говорову. От имени судей 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары торжественно клянусь выполнять обязанности высокой ответственности, уважая и соблюдая правила соревнований, создать все условия для честной спортивной борьбы, достижения высоких спортивных результатов.
Дети курдук биһиги манчары ойнуларын сүрүн тренера Семен Акинчевич Говоров андагар тылын ихиттибит кырдык бу териллер терехиңе спортсменнар үлелерин күстәктик, жанырдактык, кирсилерин биһиги судьялар быт терелактык сынылыктыр ден биһиги. Салгы Белеген Чепчал стадионга сүрбе бирис спартакиадан былага килия. Де хас бидди оню булага бу көрөбү курдук үрдүк чиес бу булагы тутар. Онон булагы тутан кирен хержоммутун верекете көрөккө ол курдук билген сунтар улугуттан төрүттэх Наталья Леонтьева бу булагы тутан хер кирен Дорот рекордларнага чепчеке атлетикага спорт мастера он бир төгүллэх Россия чемпионатын призера Россия кубогын 2 төгүллэх кыйлага андойду оны Европа кубогын кыйлага оны төрдөн 6 төгүл республикага рекордолук табут Наталья Леонтьева. Горный лугуттан Владимир Аленов кене гиря спортун мастера Онотуба республика хатта төгүллэх кыйлага Россия Европа онна ан дойду призердер болар. Манчары булаган тутан ихер мастерды хытыгар Россия Норот рекордларна класстах мастера үйе бүлі улуғыттан төріттер Наталья Черноградская Наталья Россия Европа онна андойду чемпион кете андойду кубагын кыйлағы болар. Усалдан улуғын бир тарбаққа баттыр бөғі Евгений Алексеев көңіл тұстуға Россия спортын мастера қапсағайға сақа сірін спортын мастера кені республика чемпиона онытын республика 2 төгілдәқ мұңытур кыйлаға. Горный улуғыт бир индигер уктар кент уктар спортсмена Кай Адамов саха республикатын атахонню тугар спорт мастера республика элбек төгүллэх чемпионы онна атахонню тугар республика рекордсмена болар. Оны элбекайнтен Георгий Сафронов көрсөбүт кени хотугу многоборьяга республика спортун мастера оны Россия первенствотын 2 төгүллэх кыйлага онтон билеген эги болгон тогутугар манчары тугунан ырыны истебит Игорь Константинов тогутугар. Жайты курдук өргө иретін кеннеттен бу манчары сүрбе бирис ойнутун булага мага халланга көрө көттө анан бу үрдүк долгутулак түгене спортсмендар бары көрбү курдук долгой көрдүлөр онна бу булак кас бидди спортсмен кыйы тугар кирситин эреле сага бу ойнулар бололорун тухары телемне туруга.
Сәбілеген оттон биге эти курдук бу булак бытын көретен бу стадионга көрүбү курдук оннубут белелере сүре сылжаллар таяк бу манытын биге сөтөгөл сырдытын хекка таяк бу тургун безумут берген оннак спеккүт кырсада кинилер эмес спорт бары көрүмдерин белетилер. Колора тургун капсагай бөгөстөрү белетир безум буланы холобра бу Бергенеттен бу многоборьены төрөт многоборье көрүнөрүн күстәк кудактак спортсменнар быдын антон кырсада бу оксаны белетир. Көрбү көрдүк отун бу манна трибунага бар жон бары белелер уйду айкалуу көрсөлдөр билген буттан саңа эңе келлегине жа официалдуу час үйрүлөк час кебиге бүттен этпейт көрбү көрдүк спортсменнер кайдакта курдук долгиялары кайдакта курдук верелери бу Техноганы манна стадионга технический түген дол бутын үһин кинилер бу олокток спортсменнер бары үйрө көтөттөн уйдулар айкаллуулар Оню белелере тургун берген кырсада мие мустубу жону көңүлән көттен берилер. Унутун бу улахан стадионнарга ми өрүй маннык хамсахын болачы улахан терехинерге долгун курдукти бир өттүттен же бу спортсменнер долгун курдук туран бу хачыгай бүгүнгү үрүләк дегени уйдулар айкалдылар. Жаттон биги бу горны улугун туһунан кылгас кепсебитин салган бары туруокка горны улугун жана сергете биги республика битигер работон улускер болбакка бүтүн республикага биллер көстөр жоннокпут ол курдук оттон бу улуу хуриятчы жоммут Смен Сафрон Даниловтар аттыр биги бийин каяктаган аттыр тескеллер аны биги галжыттырбыт эгерделер. Ырай калланур сунугар күрен таксыбыт. Манчары онюларын былага, күен күрес кыттылақтыргар, ситихини түстәтін. Барғара сайда тур, сақа серин спорда, үтүөмү сырдыгысы жаян, уруйдан улу түхүлге. Для торжественного открытия 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» приглашаются министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин, Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Алексеевич Поздняков, глава муниципального района Горный Луз Никита Викторович Андреев. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Спортсменнер, спорт ветеранлары. Бука барыгытын бүгүнгү өрүлөк манчарыбы тонютахыллар жоро киехете бердигесте херигер үктеметинен ититик истендик арделипин көңүллер. Мақтаны әмәті сақам перін олықтақтырын бараларына аттырыттан горны ұлығын жонуғар әргетіге. Бұл коталығыны тәриятчілерге, спонсордарға, волонтердарға әхіге күйіз күтінен, әхіге түйіні күнхіл ұтыйбаққағыт, үлеләңгіт, бәрттәқай коталығыны білімнәңгіт. Пандемияны бағардырақ сұваққағыт. Сақамыз серін бүттүүнүн өйбүрүн улаңы бүгүн бердигесте манчары оюларын уруйду.
Дорогие жители Республики Саха-Якутия, дорогие жители Горного Улуса, спортсмены, ветераны спорта, дорогие гости. Сегодня замечательный день. В 21 раз мы открываем игры Манчары. Я от всей души выражаю огромную благодарность всем жителям Горного Улуса, организационному комитету, всем тем, кто участвовал в организации соревнований, спонсорам, волонтерам, всем тем, благодаря которым, несмотря на пандемию, на лесные пожары, сегодня Бердигестях с радостью встречает наши любимые игры Манчары. Мы помним, в каких тяжелых условиях сейчас принималось решение о проведении игр вообще. И несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, мы пошли на то, чтобы провести этот праздник жизни здесь, в Бердигестяхе. Конечно, жаль, что на соревнованиях не будет зрителей, но истинные любители спорта нашей республики, конечно же, воспринимают это с пониманием. Ведь в основе философии наших национальных видов спорта всегда лежит здоровье и успех каждого человека. Я уверен, что сотни тысяч якутян и сейчас, и в последующие дни смогут приобщиться к этим соревнованиям через онлайн-трансляции. Давайте, друзья, все поддержим наших спортсменов, чтобы их дух болельщиков дошел до наших спортсменов, и они показали себя, как будто трибуны всегда будут переполнены. Как всегда, последние годы, последние десятилетия эти игры дают мощный толчок развитию района, где проходят эти соревнования. И мы видим, как изменился за последние годы Горный Улус, как изменился Бердигестях. Здесь появились замечательные спортивные объекты, и этот стадион, многофункциональный спортивный зал, специальный стрелковый комплекс, новый ипподром, строятся жилые дома, активно идет газификация. За эти годы асфальт проложен от Якутска до Бердигестяха. И сделано еще много для того, чтобы жизнь людей улучшалась и социальная инфраструктура, и, конечно, чтобы люди, которые здесь будут заниматься, становились здоровее, становились счастливее. Я очень рад, что на этих беспрецедентных, на самом деле не только для нашей России, но и для всего мира соревнованиях, в которых принимают участие 1850 спортсменов по 11 видам спорта, будут разыграны 259 комплектов наград. И вот на этих соревнованиях впервые у нас в истории присутствуют главные лица российского спорта. И министр спорта Российской Федерации Олег Васильевич Матецын, и величайший спортсмен современности, председатель Олимпийского комитета России Станислав Алексеевич Поздняков. Это показывает, какое внимание оказывает руководство нашей страны развитию спорта в регионах, развитию спорта в нашей республике. И я думаю, что это еще один, даже не маленький, это большой шаг к признанию того, о чем говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, когда говорил о том, что национальные виды спорта из Российской Федерации должны войти в программу Олимпийских игр. И мы верим, что наш национальный вид спорта, масс-рестлинг, станет олимпийским видом спорта. Дорогие друзья, успех каждого спортсмена, успех каждой команды – это огромное достижение и района, и нашей республики. Мы свято чтим традиции наших предков, спортивные традиции нашего народа. И это значит, что у нас, у нашей республики есть большое светлое будущее. Я желаю успехов каждому спортсмену и каждой команде, и пусть победит сильнейший. Сүрбе бирис түгілетілер, манчарыбы тоғынюғытуғар. Сақалы, нергетші, ұруй! Ұруй! Ұруй!
объявляю 21-е национальные игры Манчары открытыми. Слово предоставляется министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые якутяне, дорогие участники, организаторы, для меня большая честь и радость приветствовать вас от имени Министерства спорта Российской Федерации и поздравить с началом, открытием 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Прежде всего, позвольте выразить признательность правительству Республики Саха-Якутия, Организационному комитету, жителям Горного Улуса, всем представителям улусов, которые, несмотря на очень сложный период, о котором Айсен Сергеевич сказал, готовились к этим играм и приехали сюда. И сегодня мы видим ваши счастливые лица, видим ваше желание соревноваться, видим гордость в ваших глазах за родную землю. И поэтому мы абсолютно уверены, что ту политику уважения к спорту, уважения к культуре, к образованию, которую проводит правительство республики, она верная и она имеет очень яркие результаты. Буквально несколько часов назад мы имели честь открыть этот стадион, но 2 часа назад буквально это было просто красивое современное спортивное сооружение. И вот после того, как на беговые дорожки ступили участники игр, они принесли сюда, в этот дом, энергию людей, которые одухотворены любовью к спорту, которые любят свой родной край, которые уважают свою историю, которые стремятся к победе. И я абсолютно уверен, что этот дом, он будет жить этой энергией и даст жизнь многим звездам спорта. И не менее важно, что в этом доме будут жить дети, будут жить взрослые, и для них это будет очень важным местом
через которые они будут нести ценности здорового образа жизни. Мы с вами встречаемся в очень важный период, предшествующий Олимпийским играм. И я абсолютно уверен, действительно, ту энергию, которую получили мы, как руководители штаба олимпийской подготовки, энергию передадим нашим спортсменам. И мы будем надеяться, что все дни подготовки к Олимпийским играм и проведения Олимпийских игр вы также будете поддерживать нашу команду. И, безусловно, эта энергия поможет нашим спортсменам успешно выступить на предстоящей Олимпиаде. Я желаю всем здоровья, благополучия, процветания республики, красивых побед и удачи всем. Россия вперед! Уруй! 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 Айхал! 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 Слово предоставляется президенту Олимпийского комитета России, четырехкратному олимпийскому чемпиону Станиславу Алексеевичу Позднякову. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые участники, судьи, волонтеры, члены организационного комитета, почетные гости, жители республики. От имени Олимпийского комитета России я рад приветствовать всех вас на церемонии открытия 21-й спартакиады игр Манчары. Уже через несколько недель многие из вас, сидящие сегодня здесь на трибунах, прильнут к экранам телевизоров для того, чтобы поддержать, поболеть за олимпийскую команду России. А сегодня мы находимся здесь, чтобы поддержать вас, дорогие участники. Основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен ставил перед собой задачу сделать через спорт мир лучше. И я уверен, что такая задача по плечу каждому из сидящих здесь сегодня на трибунах. Я уверен, что главные олимпийские ценности вы разделяете, как и все олимпийцы мира. Это уважение к сопернику, дружба и стремление к совершенству. Я уверен, что сегодня будут победители этих игр, но точно не будет проигравших. Удачи всем участникам! Слово предоставляется главе муниципального района Горный Улус Никите Викторовичу Андрееву. Этектабаллах, Айсен Сергеевич, Олег Васильевич, Станислав Алексеевич, күнді Горный Улуғын жона хәргеті сақабыт сірен спортивный командалара, судьялар, тренердар, культурный программаға кыттар, беге бір дөйділақтар бұд. Онна бұ куярныңы, телевидениеніңі көрір, сақа сірен ұлықта оқтыры. Әгіне бірігітін, Горный Улуғын жоны сәргетін атыттан, беге лұш бұтығар, бір жегесте ақы, манчарын ütüөр келбекетінен, істің ағырде бұл оқтың. 4 жыл аннарат түгер. Хүрдәқтің ағыннақ, 6 орыйоны күтті, илін келін түсуен, спорт министерстветін, республика халтатын бұхарытынан, бұ оню бәржігесті әққа ұйтыларын қас бірді Горный Улуғын кейті, үйері көті істебіті. Онтан сағалан бұ кәмге республика бұд Илдарханын анал бұхарытынан, бігергеммет бұлан бұғытынан үгіс әлбәқ тұтулар бәржігесті әқпет, үйнер сайдар үлеті қамнаға ұйтылынна, оны қас бірді республика кейті көрір істер сәргір. Беге мұңыры соқ мақтал бұтын, түгеннен тұғынан тердер бітін көңілден,
Сахабыт Сырин Ильдар Ханагар, Арсений Сергеевич Николаевка. Республика Манчары Оннютун Итар Организационный комитет Салаячы Местников Сергей Васильевичка. Спорт министерства тигер Иннокентий Юрьевич Григорьевка. Кас бирди бутерехини үлелеспит чугахаппыт рабочий комиссиялар үлехеттерегер жонугар сергетигер Биллен турар, горный луғын, олақтақ тұрығар, барға мақтал болақтың. Беге, бұ онюну, ұйтар бұтығар, қас бірді спортсмен, қас бірді ұлыстан нәхілектен, қайдағары үшігейдік ұйтылларай, қайдағары мен үшігейдік күттайымынайден, беге ұлыс бұт командата көйдерден, кәлен олыр-олырттан сүргебет көтеғілер. Илі қарақ бұтынан бастың спортсменлері көрер бүтіттен, санабыт көтеғілер, дуғабыт үйерер көтер. Күнді спортсменлер әйге бұл стадионға, горный ұлығын спортивный объекттергар, саңа рекордары олық тұргытығар, көйер күтігар, қотор күтігар бағарабын. Қас бірді кетігер, сақа серін олықта оқтырғар, телевизорныңы, куяр сетіменніңі, бұғыню әйгетін, әйеқе терділерін, бағасан абын тердебін, барыта әтәңгі болын, доровой болын, горный ұлығын сірі дойдута, әйеқе үтуеннен, сырдығынан, кіріннен әрісі жайдын. Манчары оннютугар, уруй! 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 Сахабыт сірігер, уруй! 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 Республика бұд Ильдар Ханагар, Арсений Сергеевич Николаевка, уруй! 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 Айқал! Еге бүгінгі ойнылар бұд верулі қырылытын серін томын ұтық маны ғылжыттара бегі республика вет салалтата Улус бағылығын әғардеталарын хеттімет ол күрді көсі түгіл санаттар болақ бұтына бүгін бейіға бұл Россия Федерацияның спорду министрі Олег Васильевич Матыцын, бейгі республика бет Ильдар Арсений Сергеевич Николаев, онна Россия Олимпийский комитетін президенті Станислав Алексеевич Поздняков, горны ұлығын бағылыға Никита Викторович Андреев әғардеталарын істемет бұл кірджік тағаны күйіға кынаттанығыд. Онынжа күнді көрәтшілер мантан салғы әметтің бейіні кетері елге болыр бітігер ұңырабыд. Білеген бейге программа бұд өсіданы салғанан барар. Онытын білеген бұл официальный час бүттіміктеннен, онытын сатыры көмінен жәбейге культурный частыр керекті. Дәбілеген оттын бұл үйіріләк час бүттіміктеннен ұл сұран жүхүйіні көрек бүтігер дері бейге салған әтен әспеппе күрдік республика бітігер кейінік белілер көстер горны ұлығын жонын сәргелерін аттатылыққа бейге бұратты Даниловтар Бораласка күн серін көрін литература хайдытыгар, суриятчылар андойду тахымыгар тақсыларыгар бәлерін қылаттырын келдер бет ұтық жоммуд болалар бейге ұйылыр жүхіннер искусства сайдытын әме үрдікі чапчалға тахар бұд аттақ солақ ұдығынлық бұд мұтақ сірігер түрі бет Афанасий Николаевич Осипов. Онытын билер дизайнер Августина Николаевна Филиппова кені уран тарбағынан, өйінен санатынан, толкуйдан, оңырын дағарбыт көстюмлерін үттін саға сірері болбаққа, андойдуға тия қарықта қара қайғы көрір. Солағын әхілігеттен түріттәқ көміс коластақырығы Раиса Яковлевна Захарова бігеге әме бір кен тұттарығы популар. Жолыннеті ұрдық Саван Иванович Тарасов, Петр Несович Вакумов курдук бихиги хуриатчылар бет. Опера Анна Дичковская, искусство наукатын доктора Ангелина Григорьевна Лукина, юрист Макар Макарович Яковлев курдук ат Джону бихиги кентутта атты виджаны билеген бихиги стадиону истиякка усрын жүйені молғойыққа.
Осыран Көрәчеләр усран җөйүтен биһига арыяр билләр диджей Айтал Уран. Ваннатсан тесемен Данилап төрөбүт дойду диен кохонгар айыллыбыт ыры догулун ити курдук учумпуга кини бәйтигер ихирен музыка долган тахарын бу стадион ортоклар кира турда онаттан көрбүтү курдук сүрбе бирис үя сүрбе бирис сылын сүрбе бирис онюларын сагалыр түген бу билген төтүрагы табарда анан болгоймут бу Үрбі бері соңы үрілі қырылытын сенің туымын жүйгетін болғай көрікқа. Қомыз жүріскен дұрғанығар білеген амбастан Нүргін Пахомовтал ұрытығар істеммет арчаланан, араңатчаланан ағабыды. Бұл Нүргін Пахомов әме горнайтан түріттәқ жүкістайға бәйді олар, ұлыттың білден тұрар үйері көті бүгінгі тірәңге күттілі. Горны луха бултақ, алтақ сирінен кеңік білдер, дәліға дағаны таяқ татымнақ бұл оқтырыды, онан бейгін небітер стадионға бұл жұттар тағыстылар. Онно, улу тайғалар, уға шоқ дуңаттар. Онно, кыртас қаялар, сасқы доқсун халаттар. Онно, күннәк сағыллақ, сарбалақ чагдатығалар. Дөрі кыллардақ, түнкетақ суастақ ұрдар. Үгістер, солын ұрдар, алғы қалын бар жоның. Әме, көз пәр тәбияға, бұлчут қодот сүрәға. Горный луга матты сийтте үрәхтер синерүс кырдалыгар бу билген оттан олоқсуян утуян олорор бу көрөбү курдук булчу жон күйләрен кемигер Семен Данилов сине сихигер мен сүрәгән сине сихигер дигән кохону оттан бары даганы истибит ахпыт булуктахпыт мен сүрәгән сине сихигер бирге сылҗар эйгин ахтан тебер нөйер эдер тетин себилдәгәне мен билебин кыл аҗыргата көнтеспәккә беримметин каратыя түрген атактага сырата сук ситтерметин мен билебин эн хун солгар эрей мускуререрин эн үрдүгер кар каятыгар ческан силле герерин мен тойгум сине сихигер тидин бейин тиер бинин мен сүрәгән сине сихигер тептин тетин себилдәгәне ити көрдүк сине каялара кырсады сбекке симахтар онда бу матты ситте үрәхтер кытылларыгар турар бәрҗегестә кырдала әлбәх илҗете руйду айхыллы күрсәр бу билген оттан җыйылтыгар булчу жан күлләрен көрөп
тоюга ген культурный программа сагаланнам. Онуттан манна биги 5 журою көрүөкпүт. Онуттан кеннер энеке жылгалара кайда салалан эхерин бардын бу көстүү тердига онуттан биги турурачы режиссура Руслан Тараховский из санатын бардын эхеха эми серген хиттерин ихеппит. Билген бай-байын айтақсан бұл чут бұғытнан үйнерттақ сайдықтақ әдір кейіға мас оңығы, мас оқсаны тұттыра. Аржының кәқтібет кәштіғар дорағыйы. Оғаларақсан, оңығың тойғынан оқтанан, саңасағақтар ариян, Самнабат саргылақ сахуран қая бол. Алғыс бағасы оlanның алакүн. Уруй! 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 Кәскелдегі жылуға олар оққа кәрәтек, ұтылы бұт оноғыз, ұтылы бұт оқ көрдік. Оқсу оққа күннәті олық ең құғыннық, ұтылы бұт оноғыз, бұлырғылы оқ көрдік. Күчімеғай кәмнәрі өстік көрсір ұрдық, ұтылы бұт оноғыз, сылын бұл бұт оқ көрдік. Курдук байынай мандан оғылығыз оғы оқсаны нүгістегі жұрылар тұттарда ұлықтың бұл оқса оңығығы 5 үрдегені бардың ең келектер. 5 итәғілі әргиен 5 континентға тиектәр білеген өнден көріқпі дейті экранға көрібі күрдік бұл оны оспот баран ихер онна бұл кәлен қолыбыреті тұрда. Бұл манна Америка, Қытай, Англия, Дубай, Жапон, Россия дойдыларын аған ете кене сылын сетті. Мен дойдым, барыта мен дойдым. Сақам сире. Бу мичил күн түһен сатабыт, кеңтен кең орғалақ сир дойду. Бу кәхтір ден тылы сатабат, барыта әнебет мин дойдум. Барыта мин дойдум, сақам сире. Кен вирүбүт, бу жолбут, бу аяр үлебит этиңе, бу ыллыр ырыбыт көмүхе, барыта энебет мен дойдум, барыта мен дойдум, сақам сире. Семен Данилов бараты мен дойдум ден оғанын диктордар аған бұл білеген өттен стадионға тобус толыру оғанын туалла ол күрдік манна 2 музыка жөрелен тұрбыдық. Ол бұра анығы кәмтеті мене диджей онюр музыката онна бұл бейге түріт қоңыз бұлдыр қоны. Оттан саңа сайды баран істаған ақсын классическая музыка бейге бұл сайды бұтығыр кейіпті ден сеттерен көн бүгін Елена Березовская онюр скрипкатында қоңылылар мол қойыпты.
Жабилеген күндү көрөчүлөр бит бу болгоюн көрөккө экрамытыгар бу скрипкада гухулугар 5 геройдор бит тагыстылар. Өңнөрүн жөрелерин үчүдүгүдөн көрөккө бу сакалы таңыста кулаттар 5 кайыскана белетир өңнөктөр укуду халлан кök арагас кыгыл от кök онна кара таңыста кулаттар бу Мана дагытан эттакка бу олимпиада көлөскөлөрүн жүхүндөрө онуттан бирди белере чакчы тус тухунан кайыскалары белетилдер. Ол курдук кара өңнөк промышленность бу билген сахаркай көрөбүт бу экономиканы белетир таңыстак бул герой болан таксан турар халлан кök таңыстак бул көрдөк бүтүнө бу холура экран тереме көстөр кени наука салатын кепсир белетир, онна бу от кök таңыстак болу көрөбүт, бу сахалы от кök таңыстак бол айылга бытын, экология бытын, керехелер таңыстак болор, онна кыгыл таңас искусство сайдытын мектелер. Жебеги театрализованный жүгүйүбүт 2 түхүмагар киребит. Онуттан манда бу матсы эбе хотун обырга көстөр. Онуттан бу эреке-жереке таңышча болор бу, онуттан киндер-киндерден каман ихер маны ахур жарга таңыстах биги печаттар бытын. Бу Августина Филиппова сахасырын биллер дизайнера кени оңрын харбыт костюмлерин бүгүн эми спартакиадага. Бу билген экран бытыгар көрөбүт матты эбе хотун хаман ихерин кенени кытта серге бу ситте вонна ортодойду керек олара 5 кыз арылан хеллер итенне сүрбе керек о Августина Филипповдан хандин түнүгәне бүтүн курдук хаман хеллер оны бу эреке-жереке оголор бут хамаллар кенлер-кенлерден сахалы огордак бандырдак таңастак саха жона хаман стадионга киреллер. Мин көх маттам, мин бигин арыtsылай бұт сүрәктер, ән сүргін саян кирер, отчоға жә тәбән келер, ол сүрәнтен әрчімерен. Буым туяр мұңыр түгеннен, ән көх отын сыта келер, сырды кулақ, үрдік күннәқ, түбелергін тенінлерен. Туманнар бөт пайғал күрдік, тұнылыяр көгінен. Мен энні бәр саты күннік, серттен синем көхінне. Ақтылған ақ күн ие бәр әргеллен ербіні. Үйерен өе тәбәр сүрәғім әппей бәқті. Сине бәм, бүгін тием қаптағастақ түбәғар. Оран қарғын чор қолығын өр ихиллен олыруым. Умса дүхен уғын ихем, утап бұтты әлбәғі. Көрсі чумпу сөңін туран, ән ұрсуңын одуруым. Билген бу стадионга сине каялара ден тон бу кеннитигер жөһүгү турар. Онна бу сине эбе хотун томтойор салыгар стадион килбер кинигер турар. Онуттан бу сине эбе хотунтан сине эбе хотун матта эбе хотун же бедере көрдүр тыллак болуктара. Онуттан бу 5 керек уга кин онна булуттан биги 5 жыройдар бытыгар сине эбе хотунтан алгыс тылын көрдүктара. Кара кылан акын үлүскенлик тогорудум. Ecibit sine ebe koton
Hemen tuana bıtıgar Köngüllük geçiyen ulapıt Kömez çiçakları bıyat Uyalardan kötürkemlere kelbetinen Kanıl kanak ersürektek Ütüken uçatlarga Keregen bualalların kömürler Algıskın ana Baltılarım matta Onna sitte koduttar Ehget ılgıtın bıhagınım du Aldığım bastığın ana tağım boluktun Toyugum tuygunun Toydağım boluktun Ala ceneterinen al otuttun Alatan sergen yanyan Il bolar küngüt jılgıt oljastı Ürüdük jolgut tos koydu Uran kaysaha ucordara Tommutu irirer açık tabıdı atar Itıkmanı ıl bolun Ulu ürek hutun kurduk Ustan barammat uy gubuyan olohtonun Ağı soğun utun toluk kutugar deri Araqsı batatastı Toğu soğun utun toluk kutugar deri Tonuluy bat doğurdu bolun Ayıgıt algıhın kurduk Amarak sanalanın Iyek süteğardetün kurduk Eyeğes sürektenin Sürek kıtinen bır gıtınan söbülehen Karak kıtınan kas kıtınan kaygahan Toğuz oğlu töröten Toğuz omuk eygitten Beniden Науканы онна ученыйдыры өретудар государства Қан бағарар сарсыңытыгар бүк әрелләқ бола. Қая бағарар саңа үртелге төлөкөтен тақсы наукаға терегерерін бұйтынан келеркем технологияларын олуқтарын оңыран өй бүт санабыт тағымын атын кердиске тарих тұстақпыт. Дойдубут сайдытыгар иделэх кихи жоғыра. Билийте көрүйте онна сатабыла, кихи капитала, экономикабыт тутағы ресурсата. Бу ыра санабытын олоққа келлерерге бихиги жылуғоқ, күйіспүтін оқпытын уроқ тұстақпыт. Промышленность көмөтүнен бихиги сақалар олоқпытыгар жағпытыгар сайды саңатағыма кейлерин қачыяқпыт. Мээрит септен костонор байбытыгар терегерен адыны эркени, тутууну андойду тахымыгар тахарар суолу тобулуокпут. Түң бұлыр гыттан, сақалар итеғалбит айылғабытын кыттабысты спат сетімнәқ. Онон, ия айылғабытын, ырас улақ әбелер бітін, кенеғаскі чакка жанырдақты көрін қарайын туттарар ұтық еспит. Культура уанна искусства, ки ыра санатын, ес тұрғын сағылан үгістері үйетітер улахан күйіс болар. Қанлық бағар народ тылынан кәрі. Төрөбіт тылбыт барын тұқары бейгі омық бұғытынан үйінек бұт сайдық бұт, үнникілік болық бұт. Тапта бұсыр оғыто, тапта сірі қалланы,
үрдүк өрү комолто, таптыр сүрэх талана, таптыр сүрэх арарар, кухагантан күндүнү, кини эре бас билер, сибеккини жолу күнү, тапта жон силкеретин, үрдүк өрү комолто, таптыр сүрэх талана, тапта бусир огото, тапта сири қалланы. Эти курдук биһиги сине эбе хотунтан алгысыл быт 5 кайысханы белиетир уолаттар быт бу эпитерин курдуготтон үйүнү сайды белиетин керехилетилер манна турачы режиссер Руслан Труховский бәйтеп битин курдук биһиги бу туруруга сака хере инники хайдак сайдыктагын көрдүрүк бүтүн багарабыт онна бу сака бунчунугар ону терде эте сатык бүтен бигерге бите онун көрөчүлөр бит оттон төһөдаганы сайды бардар биһиги түрүт үгеспитин үбүгелер биттен халбыт үгеспитин каян даганы утундан салган келер келчари чапытыгар кирдектер төһөдаганы сайдыга бардар бит биһиги ол утуму өссөдаганы эки күнгө тахарыктакпыт онун тугайбытын тутасыл жактакпыттен өйдү биле бу колу гражүйү көрдөрөр. Бу сине эбе хотунтан алгыстаммыт кыннер кымыстах чорону биһиги бу кийит кырдыктар быт бейлерин жонлорго туттардылар. Онтон бу гыл болууну оны теңеттен бу өлбөкпа ого сүйден кирите жабы эрекетерге оголуп сүйрен кирилер жабы гыл болууну ого төрөһүнүн демография бир кең болскан кайсатын эме көрдөрөр. Кинилер сахара манкай бутастара, хайалар кардырыгар холоонноктор. Дүбүктә холоок көстүбәт массуката, сирейдерин диреңникте хуруйбут. Ый, күн, сулустар, арас алтыыларын кинилер әндеппәкке билеллер. Айылга оларас алтыыларын аттаран, ардагы, кураны, ағы кәпсиллер. Чарапчылана анаран, кимді көрбәт турағын көрөллері. Үчігейі көрдөктөрүнө ол кырдагастар, оголуу үйөрен сереттиин сыктыылды. Кимде бол? Улахан солга аттанаргар, саңата соқ алды қаланчылар. Дәбілеген стадионға сир түнніктере ұты кыржағыстар тағыстылар. Бұл оғылыр үнкүйлері сайды белеті болар. Кенілер бастан оғы болан келен бұл үйіні, хайды, саңа технология, IT қайысқа бұл республикаға сайдыйтын керехелен үнкүйлері болла. Онтон білеген бұл сир түнніктері ұты кыржағыстар тақсан үйіні сайды үйерақ еңерер жан болалар. Аптан хомуынтан уратытасов. Артур Кларк. Нууччан өргүнүн кытта туруулахар догор бол. Сахаталыйтын кытта самдайдахар атас бол. Эксекулах Алексей. Наука ден сағыламмыт били, оттан мындыр болу ден сағыламмыт олох. Иммануил Кант. Народ әлбәт өйелінейті, кене тылығар, Тенгиз Айтматов.
Патриот ден төрөбүт дөйді туар сулус балыр кихе. Оттон төрөбүт дөйді ден бастатан туран народ. Николай Чернышевский. Дети көрдік, бігі бастан үппіт оноғоспут, бес улахан контейнені әргейбіт серінен қолыбыр жабу кенлер бастың өйдіқтірі, философтар, Конфуций, Сократ көрдік, білдер, көстер, Чингис Айтматов, Өксүкіләқ, Өліксөй де саналарын. Ұныттың бұл кенеге... Амар Хайам, Ломоносов. Оннуттан бу киниге бу ытык кыржастар сүген кирбит кинигелере бу юракка билиге тардыгыны түстүр. Оннуттан бу билиңни интернет, YouTube, социальный сетем сайдыбыт кемигер билге оголор бутугар кинигени агы культуратын хаялардан тирдехтәхбет. Оннуттан бу кинигени агбыт ки интеллигент Олоққа келдерен саргылақ сарсыңын дүсте. Алгыс бағасыланның дом. Эти курдук басатан туран баянай тақсан мас оқсаны бербетеп болдағана бұл сейіне әбі қотын үрін көміз оқсаны бұл олғы тұттарда сақа жаноттан бейге үрін көміз көміхетіктір, оны үрін көмістәқ народ болабы тіндегінен бұл оқса үрін көмістен оңғылынна. Бұл 2 оқсаны тұтағанлар болла. Üere isteh tustaqın, üleliğin dentili. Üere edih tustaqın, ülelibin dentili. Ürülüyer üle ere, siri simir kerketer. Ayım yılaq üle ere, John Duhat'ın ürdeter. Üle ayar koratları, günü ıray saatların. Üle ayar narotları, keniler gün sanaların. Үрін көміз оқсаттан ұтылыбыт оноғыз бұл білеген әме көтін ихер ол күрдік оттан бұл үрін көміз тоқ бар бейге сайдыбытын мәктейлер әме бұл кәлін сығылын сетті. Эте оноғыз кәлен түхүтүгер биһиги сайдыбытын мәктелдер, ол күрдік оттан өліне мостатын өліне үрхі турur мостабыт, инеки көлуене парката, оны тағанан әлбәқ небаскреоптар үнхаллаңа таласпыт, үрдік тұтулар, бұл биһиги барта жүгізгі көрапыт, бұл күрдік сайдықтақ, республикавит кин көратаманны күрдік улахан тұтуларынан жәндейектақ, ден өйгі санаға биһигini түмектақ, онықтан сайды бір белетен мәктелер бұл оноғыз ошкоға кәлен бұл оноғыз пысылын сетті. Оттан бұл білеген? Онықтан тұту бар болағына сайды бар, онынша білеген әйге көрігіт тұтатшылар үмкілері.
Билеген биһиги бу экрамтер көрүбү курдук оттон үһүс кайыскага киреммит бу музыка дагы холубун көрдүбүт. Онда жакарырбы көрдүк, бу биһиги диджей Ураммыт марын боростой таңстак килбите, оннотон билигин бу аныгы кем хамытынан кини пробат көрдүк көрүлөр. Күмәтартар энчирәбәт әрәлләх, тул катыйпат итәгәлләх, тумус туттар кихибит бол. Аспыт манчаран ютугар биһиги ме Руслан Труховский тугар жүһүнү көрбүппүт, онно үс олого үстө садагын курданар диен эте ону хатто билген ме үстө бу оксаны ылдылар. Оло битер бастатын туран байын айттан биһиги мас оксаны онтон сине бахотунтан үрүн көмүс оксаны онтон бу билген аныгы кем кихитеттен диджей тан онна IT кайысканы сөптүбендерер наны технологияны керехелир саны ылан билигин эме оногон ытыга экранга көрүп курдук бу билинги кем наны технологията робототехника квадрокоптер ити барыта бу билинги саңа иннике сайдыбытын керехелер бу билигин көрүбүт эме герой бут эме наны таңастак болду онна кине бу оногон ытыныры. Көрүбү курдук эме олоктук бар саңа технологиянан IT эгетинен бу нан оногоспут көтөн тиен эме сылын сетектер ити биги иннике сайдыбытын керелен квадрокоптердер бу билген стадион үдүтүгер көтө сылжалла. Онотон бу диджей Уран музыкатырды голдатан бейлерин сетихилерин робот техника да болдун квадрокоптер да болдун онотон бу университет кванториум республикатагы лицей онотон бержегестер үйрөнөчүлөрү бейлерин оңларын сетихилерин каталар. Ахамете экраны көрүп курдук без дойдуну кенлер сайдыларын ахаран бу селга сетисте онна бу оного хотудан колбура көрүп курдук бу үрмөтчү маңан аттак манчары атынан биги биркен туттар спортсмен Герман Кантоев бу стадионну тула сүрдө. Умнуллубат, сураллубат, сорлубат, қалбаңнабат, сорбатас кадеті, манчары, ән атын керехелер тұлқадайбат модун әр сананы. Оннағыр одун қанты соңғутығыр, жылға қан кытанақ ұялғыр, дебегіз беріммет достыбат, сүді сүрді құрсын қодот, төләннәқ сүрегі. Күйлепчіліне умайыр кутавот керете манчары, ән атын керехлер қаңыл қаннақ, өркен өйді бастың тан бастыңын манчары. Дорогие друзья, огонь 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары», зажженные в родном Аласе Василия Федорова Манчары Арылах,
прибыл на стадион Чипчал села Бердигестях Горного района. Руководитель эстафеты огня Дмитрий Горохов. Заслуженный работник физкультуры и спорта Республики Саха-Якутия. Почетный гражданин Верхоянского района. Огонь 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» передается Герману Кантоеву, мастеру спорта международного класса России по вольной борьбе, заслуженному мастеру спорта Республики Беларусь, чемпиону мира, призеру чемпионатов РСФСР, Российской Федерации, серебряному призеру чемпионата Европы, Кубка мира, участнику Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, почетному гражданину Горного Улуса, лауреату государственной премии имени Кулаковского, Горный Улус. Дети кордук андойду чемпиона сахасырын аттах соллах бөгөһө Герман Кантоев Манчары бахлай обарахын көрдөрөн өрөмөтчи маган атынан көтүтен кирен же өрүлах түгенге Манчары отун Дмитрий Горохов кини хатуттарда оннаттан бу оту кини салгы спортсмендерге берен хига. Мастеру спорта Республики Саха-Якутия по якутским прыжкам, члену сборной команды России по легкой атлетике, победительнице первенства России по легкой атлетике среди юниоров, неоднократной чемпионки всероссийских республиканских соревнований по легкой атлетике и по якутским прыжкам, чемпионки 20-х юбилейных игр Манчары, город Якутск. Дети кордук Герман Степановтан бу берилибит эстафета ота же бир аспыт үһә бүлүгә ытылдыбыт Манчары онютун чемпионнаргар берилен хега ул курдук бастакынан оту Диана Адаська туттан онтан салгы 1968 года в селе Майя, трехкратному призеру чемпионата мира среди ветеранов по вольной борьбе, Горный Улус. Дети кордук Диана Адаська горнайтан төрөттәх Бахлай Пахомовка эстафета отун туттарда салгы Нерингриптан элбэх көрүнгүнен жарыктанартон многоборец Илона Винокурова. Передается Илоне Винокуровой, мастеру спорта Российской Федерации, мастеру спорта Республики Саха-Якутия по Северному Многобурью, многократной чемпионке Республики Саха-Якутия, призеру чемпионата России, чемпионке 20-х юбилейных игр Манчары, Нерингринский район. Огонь игр Манчары передается Ивану Пестрякову,
мастеру спорта Республики Саха-Якутия по якутским прыжкам, многократному призеру чемпионатов республики, победителю республиканских турниров, Илона Винокурова, Тенаттах, чемпиону Калыгыка, Усалдан Тентуритях, Иван Пестеряковка, эстафета Лотин Туттарыш. Усть-Алданский улус. Игорь Манчары передается Джулустану Наговицыну, мастеру спорта России международного класса по масс-рестлингу, мастеру спорта Республики Саха-Якутия по национальному многоборью, чемпиону России и мира по масс-рестлингу, призеру Игорь Дыгына, Горный улус. Огонь Игорь Манчары передается Олегу Чернову, мастеру спорта России по вольной борьбе, мастеру спорта Республики по борьбе Капсагай, серебряному призеру чемпионата мира по пляжной борьбе, чемпиону Республики Саха-Якутия по борьбе Капсагай, чемпиону 7-х спортивных игр народов республики, призеру 18-х игр Манчары, Тамбонский район. Огонь Игорь Манчары передается Айталине Колодезниковой, первому мастеру спорта по масс-рестлингу Республики Саха-Якутия среди женщин, пятикратной чемпионки России среди женщин, чемпионки 18-х игр Манчары в городе Вилюйске, Горный улус. Салгы томпоттон түрітті қапсаға Олег Чернов бұл манчары уотун уан ақсыз манчары онютун кайылаға горнайттан түрітті мастарды етігер жақтылардан бастықы спорт мастер Айталина Колодезниковаға тоттарда Айталина Колодезникова бұл уоту аны Александр Кантоев қағылан тоттарар. Видом спорта игры Манчары предоставляется Александру Кантоеву, мастеру спорта международного класса по вольной борьбе, чемпиону первенства России и мира среди юниоров, чемпиону России, бронзовому призеру чемпионата мира в городе София, трехкратному призеру чемпионатов Европы, чемпиону Кубка мира в личном зачете, призеру Всемирной универсиады, почетному гражданину Горного улуса, лауреату государственной премии имени Кулаковского, Горный улус. Күнді көрәтшілер жа эстафета бұд түміге чугахатан. Онытын бұ андайду баронса призера Александр Кантоев сағасырын бір тұмыз тұттар белдер бұғыз бүт жа самай бүгінгі күміт мұңытур түгенігер чугахатар чугахан хер. Онытын маңды дағытын әттіққан бұ 2-1 сылаққа Софияған Александр Кантоев онна Герман Кантоев бір жекергеттен bir uyağınga kendiler de andıydı çempionatın dedi sağlığa katıldılar. Ol kendilerine tükürük süpe salaslar. Onun kırcık tağına bu bilgi Respublika'nın bir minutur kıyılakta onun bilgin bu kıyılak kıyıvı da bilgin dene mançaron yudun otum yarın çoğulak tükenin bu koyuldu.
сиргер отугар, жоллох уйгулан донатыгар, сүрбе бирит манчар онюгрын ота төлөндүрө күдептирина умайда, оруй айхал сүрбе бирит манчары онюгрыгар, айхал мечел горнай олоқтоқ тургар, Спартакиада кыттатчыларгар, онна сақабыт терин бары олоқтоқ тургар, оруй! Жайты күрдігіттен ұруй айқалқағынан бейге Чөпчал стадионы тұғар манчары сүрбе бері сонюларын уата умайда жабу саха оғора әме сырды сыжайы түсті онына бұқыржық бұл отыттон манна мұстуыд бары спортсменларға күйі оғы берен тергеділеттен күйіға әрелі сағыға. Онан бұл от бұл манчары онютын ұстатын тұқары дәхілі қалбақ күйі үрігейін білерге күз көмі терек болуғай. Яран күн спортсменнатын билигин бүгүнгү терәһинтен улахан күйү күдагы эрчими ылбыт колоктактар оннан аныгы кем өссө бир берстебителем эги болгон тоғыр биллер рыгыт кетжалар. Кимге колунан сахабын дирин кыактак болан кайгаттын аягас болан сеңеттин өйүнен кыян söktürdü. Bey var bud, bey zirbit, bey bay bud, ulucan bud. Tamak bol bud, korsun ağalar kalır budlar, koğun ağıyı karıştırka belektirin. Kömüsküka amuk budun, dilinleri ödüyor ağdın, duru kurduka kancarini. Kancarini. Duru kurduka kancarini. Kancarini. Уран хайымык уақта, тұтылын тұтуған береғ. Ойылғатын дареғ, өбігем тұлынан тойығым. Ойдым тұрар омықпын, өбігем тұлынан алғығым. Бей бар бұд, бей зербет, бей бай бұд, ұлу жан бұд. Намағын бол бұд, қорсын ағалар қалғыр бұддар, қолын ағый қарыстырға бәләқтір. Көміскөқа омық бұдын, телінері өдеу ағын тұры құрды Kancarini, Kancarini, Turgurduka Kancarini, Kancarini, Turgurduka Kancarini, Kancarini, Turgurduka Kancarini. Декенде көрәтшілер бит ити күрдік оттан бейге бұл сүрбе бирис сүйе, сүрбе бирис сылын, сүрбе бирис онюларын үрілі қырылытын серін томын көріне луғын кейнігер бәджігістәққа Чөпчал стадионына көрдібет, онаттың білеген бұл экрамытыр көрірбет күрдік. Бес қайысқа бар дейпет промышленность, экономика, наука, экология, қайысқаларын искусства, бұл бес қайысқаны бәлетер. Ол өңірінен білеген олимпиада, олимпийской кольцоны бәлетер бұл оғықай болла. Бұл малан тимектенеге оттон ол курдук биһиги олимпиада быт бу манчары бутан ютоттон биһиги олимпиада быт буллага сахалар онон бу олимпиада белетинен биһиги сахатынын
оһухайга иңеребит. Күн тақсар Япония дойдутугар болоқ сатурка менен отыйын сүрбе үхіс күнүттен олимпийскай ойнулары салынықтара. Оннықтан бұл Руслан Тарховскай бәйтін идеятынан бұл спартакиадаттан манчары ойнутуттан бігеге инники олимпийстар бұт тақсықтақтар ден ол ондық идеяны тердер. То бүгін бігеге үстігіл санатыққа білетен етеққа үстігіл бігеге геройдер бұт бұл оқсалыбылылар бастан мас, онтон үрін көміз, онтон саңа олық наны технологияның ғылығы тоқса олата бігеге төріт өбігелер біттен сағалан күн бүгін сайды бұтын туғылыр. Онна төхі дағаны олық сайды бар бұтын ехен, төхі дағаны наны технология бігеға олықты кемен ки бітін ехен, бігеге төріт өгес бітін, сер бітін туғымытын, өбігелер бі қалыр бұт, сүді байдырын тута сылжықтақ бұт. Оны кәлер кәнчәрінші пұтертен дәқтәқ біттен бұл сценарийға сұрулар. Оты сценарист бұғытынан Яна Бегажаева үлеләті, тұрырачы режиссер бұғытынан Руслан Тарховскай бұл тұрырын тұрыпта. Онықтан бұл оноғыз көрбікіт көрдік 5 континені, 5 сайдылақ дойду бастыңын тоқ бар үтмен үтіетін бардың түмен бұл манна бейеқа сыл сорыққынан. Онықтан бұл бейеге сақабыт сірі иннекетін қайдақ сайдар суылу тұтуғықтағын, иннекетін қанлық қамсанылары, тоқ қанлық идеялары келдері еқтіғын тұғынан әтілдер. Манна сөбері білетен әтеқ бітін бағары бұд, бұл ойнулар арылылары сценария барыта әжи дора алғығынан кене ұйытынан кердейтінен сөбетінен аматынан барды ден бейге тауысты білетектәқ бітін өті көрбі көрдік. Бұл бәржегістәқ чөпчал стадионығар Олимпиада білеті тақсан оғуқай нергейді. Күнді көрәтшілер бейт, жа сұбы күнтен ұлатам, саха Олимпиадатынан аттанар манчары ойнута сағаландаға болуқтын. Хабарга тер мақтаны бұд, бейгенігітті біргі бол бұл күтігер, онна мантан салғы сақа телевинетігер бұға эфирдері көтіппәкке бұл манчары ойнутын 11 көрігін барытын көрір күтігер, күндіктері көрір күтігер ыңыра бұд. Бүгінгі күттігілақтарға онытын бұл манчары ойнутын бары спортсмендергер үрдік сетихіне бағары қайын. Манчары ойнута горны сергер одугар бір чағылқай ұмнылы бат жүгенден болды. Өтенгі болың, көрсін қадері. Спонсоры трансляции 21-й спартакиады игр Манчары. Республиканская ипотечная компания «Якутский фонд недвижимости». Группа компаний «Колми». Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Алмаз Кредит Сервис». Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри». Сеть ювелирных салонов «Золотник». Вы молодая семья, ищете, где купить свое жилье? Тогда вам повезло. Рик Яф